Assalamu alaikum YouTube görücüler, at suyucular. Bugün bir yaşar jerde tay satуга çıktı. 5 kaçka tuğanlar. Hazırдағы tay boyunca malumat bereriz. Taydın göstereyli. Müçülері öte жақсы, çoğunluktары. Tay bu Rusya жылқысы менен Qırğız жылқысының аралаш екен. Onun ортасында келіп çıkan eken. Төт тұтақ uzunduktары, мүчөлөрүн көрсөңөр болот. Арка жактары тайдын жанар. Boyu 1.47'ye uruven. Uruvenге garanti eкен. Buttары таза, şişikleri, buğaları жоқ. Көрсөтүп коеюн. Аканкы буттары. Tuyaqları dağı tipi yaptı. Sorunlar. Taydın bağlarını aytабыз. Tayaq Kerben şarın жақсы жылқы екен туғандар. Келечекте чоң ат болууда екен. Буйруса тайдын баазы 130 миңге коюлуп тур. 130 миң сурап атат экен. Чалып көрөсүңөр туғандар. Мүчөлөрүн көргүлө. Чоңдуктарын boyu başın tutarı cengil. Geçiyorlar. Bu çumduğun erseken.